Okay, so kadigijay agbiboy agdingdingig agyaman na kadigijay pinangbuyo kada kami ken kadigijay pinagdingig kada kami. Of course kadto usapang rollback kadto yung time amo tayo nga dito pinag-rollback na kit may isang glimpse of hope. Glimpse of hope. ada pala pag-asa tayo nga bumabalik ito kuha tayo dito oil price high kung dito petrolyo bumaba pa dito ada pala namnama dito ekonomiya tayo nga agbaling stable sapay kumata ag tuloy-tuloyen ken dito ceasefire na kumakit ag tuloy-tuloy pa haan nga pang 2 weeks lang no diket di pang forever tapno agkakadwa tayo mutlaang be good to everyone di tayo amuno anya ti mapasama kinto no bigat and ilang may bagakit agsiksing pat tayo amin. Okay, so awan ti anya dito napimpintas tek baling napimpintas mo laang ti ada peace of mind na ngam dete adaguran na ti maysa ken maysa. Let's make love. Let's make love. Let's go. Let's go na. Love not war kasi jay. Okay, so maraming salamat Chuck di Idol Glenn Batuyong para tunubigat manen para kadetoy Saturday edition. Okay. Thank you so much. Bye. Maraming